Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kamhet yap usamla latay lang renga arflais nem kerta ubalangam jelop menakat kendai terik nailar arjar punrio hatharia waro lala bansay no yaka hakajan miet arpui terik nailar arjar punrio daka kenhun naka state disaster response force kat kum ka kubor na kipulet laong baya kamet yap ka baper jung u layo da kinong khwai na nongjri kibala pentep shaki bor shnong nangta shaki bahaying bat kibor pulen ki pulet kila pentep pat shaka kenhun SDRF kebalawan hakajinya lam uba don kupar dengan sub inspector kibalala bansay yakamet yam shushu kibahaying kimshem latre banpa postmortem yakamet lengba ka jingtho na kunyi shaki bor magister ka sora civil subdivision bat kumta hadien la IT no yakamet shaki bahaying banle yakanyam karukom khaddu u samla la teilang na sobar udai bujukamai dak baking ling na kabanta kinongwan chungo kai hakatei kawa bat hakatei kasngi udang king ya kaling bat kit ya kinongwan chungo kai kibodan laingon la ong bah ka khandai trik nai lar arjar phunriu kumba ha kapor khat ar waji mesngi kaling kabau king kalapoi sakabanta bakhlan kilatlan bat ha ka jing bakala kaling kala bat baro kilahap shapo Shushu lo ong bau klempong ya ka safety jacket kat ba kinongwan chungokai kibala pong safety jacket kan lat kalakit yaki shaka benta ka bakham jam ka ki arngut kibadan ha kate ka jaka katau samla bante khongset bat usamla banteli tangdara kibaya trei kam nya ling ha kate hi ka jaka kilamare wod ban pelat yakiba lahap sha kilayo ban pelat ikinongwan chungokai bat haba kilawat yu sama latelang kihlem lap satya uba ken pham sing tangdara rangba snong ka komara tharya bo penya ikikam chungokai hakate kawa ulabatai penya hakajikren halo kani jingja bat uslong mil hakaba ula sim ba ka jingkhlat no usamla latelang kade ka basni ubong kelong ba katusngi por ba yusung liang kadeh ba kano hakandai terik kadeh por khat ar sipoi untuk hal ban dikla isung liang untuk te dalang baki song bat resru ndrei let's say imat kadeh kijing bakla ban nya ne kan korkom ne pala ban tu sai ke namar ba lagi nung trade ki batai kum ta ba kapoi haka jika ke balong lalan kapoi sisiliang kata ka jingnya ling tu pede kena ta kajing bakla imat tu le kumrung stu te ka yokit no ur lalat ke kara no lalat stu te untuk itu pede ki turis tu nomor kidon ni life jacket ke yu tu kalau arah anak kam hang ti harum kalau apa pada jika ke bajam kan lalat kalau su he kam da yutan data kam balong ke jing song ling tekan don su hi ndre ke jing kata itu sulong ba kam ta kan ke jong brio la se ke don hi ke jing bakla te lekum ngan auto lalat te urung no please tu kan sa lalat tegara no ko tu te na tu pade kilalik pat as tu prabi trelang hing tu ila don kilalik banirap na urut ha begitu tu na volunteer tu arut ka kloi be banirap na tu kain te sulong ba akalalat pate te mali hi la ngam no spo kita mun turis pade kilalai no kham si serum kain alai la poin ko ko deja tu itu ki volunteer kelala ban yarap balik pelai pat free itu ki turis untuk kan bedon ar kan kai bat we senrang te sulong ba memang ka jing klet ban penon kam ki left chicken te umta he suong kum no ha phadu ta suong hi bakal athau ka sngi bapli ma snowbox ma snowbox ma bapli untuk kan adon ni ka antar kan no atau absang senam ngantrai Teng jung day latilang renga. Kini ki arut ki balik rapat ya kita ki turis.
Tlang mai lang Jadi chuki. de volunteer sing tu. Hoi, ki volunteer. Keteng jing tu uwe de bantai kongsit bat uwe pat de banteli tang dhara. Kini kuntu hikidan kia berta lang hikuntu kunju aku sao arsan. Hoi. So arsan sena kuntu kia nangin kena samla artat. Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak, ka jing im bakam bhak, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.